Abasesengura umutekano wo mu karere u Rwanda ruherereyemo basanga umuryango mpuzamahanga utagakwiye kwirengagiza nkana umuzi w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bw'inyungu bwite. Tugiye kubikurikira mu nkuru yateguwe na Adams Kwizera na Izabayo Emmanuel. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwinangira igashimangira ko itagira n'ibiganiro bitaziguye n'umutwe wa M23. Umutwe w'abanyekongo uharanira uburenganzira bw'abakomeje gutotezwa biganjemo mu bwoko bw'abatutsi bamaze ikinyejana batuye muri icyo gihugu. Uko ubuyobozi bw'iki gihugu bwinangira niko bunarushaho gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bahekuye u Rwanda ndetse ku batari bake bakaba bubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ku kibuga cy'imirwano umutwe wa M23 ukomeje kwigarura utundi duce ari nako ushimangira ko ibiganiro bya politiki ari byo byatanga igisubizo kirambye ku bibazo byatumye bafata intwaro. Ambasaderi Joseph Mutaboba inararibonye muri politiki n'imibanire mpuzamahanga agaragaza ko iyo bigeze mu gushaka umuti urambye umuryango mpuzamahanga uhitamo kugira indimi ebyiri. Ibyemezo byafashwe birenga 80 kugeza uyu munsi ababifashe baracyahari, babandi batanu kubwiye bahoraho baracyahari, ariko iyo bafashe kubijyanye n'umutekano w'aka karere nta na kimwe barasubiramo ngo bavuga bati twananiwe kubikora reka tubikore uyu munsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baherutse gusaba M23 kurekura uduce wafashe, ariko nibavugisha ukuri ku buryo bwo gukemura umuzi w'ikibazo. Nubwo ku rundi ruhande bereye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wabasize bahekuye u Rwanda. Mu butumwa bw'urukurikirane yacishije ku rubuga rwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yavuze ko biteye isoni kuba hari ibihugu n'imiryango mpuzamahanga isaba M23 kuva mu duce yafashe mu gihe baruciye bakarumira ubwo utwo duce twari mu maboko ya FDLR, umutwe w'abajenosideri b'abanyamahanga, mu gihe M23 yo ari umutwe w'abene igihugu. Aha niho Ambasaderi Mutaboba ahera agaragaza ko inyungu umuryango mpuzamahanga ufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo shingiro ryo kwirengagiza nkana umuzi w'iki kibazo. Bo bareba inyungu zabo icyo bakuramo, icyo bagiye bakuramo kuva kiragiye kugeza uyu munsi kuri bo ni kinini. Ntabwo bari inyungu zabo abanyekongo bahari. Ndahera ku banyekongo bakuwe mu byabo n'abandi bahaye intwaro bakambuka bamaze kwica imbaga abarenze miliyoni mu Rwanda, bakagenda bagakura abandi mu masambu yabo, mu mazu yabo, mu bikorwa byabo, bagahinduka impunzi bakajya mu Rwanda no mu bindi bihugu. Icyo kintu kutagitekereza cyangwa kwifunga amaso ntibabyibuke ntibanabibone birakwereka ko bo baravuga ngo ntidushaka kubireba, ntidushaka kubyumva kubera ko tubifitemo inyungu. Ayo magambo ntibayavuga ngo yature ku manywa, ariko nicyo bivuga. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagaragaje ko ikibazo cy'intambara kidashobora gukemurwa no kuba umuryango mpuzamahanga ukigereka ku bandi cyangwa kwihunza inshingano ibikorwa n'ubuyobozi bwa Kongo. Mu ijambo risoza umwaka wa 2024, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko inzira z'ubusamo zidateze kuba igisubizo kirambye kuri iki kibazo cyo mu karere u Rwanda ruherereyemo. We continue to see instability in our region along our borders. Dukomeje kubona umutekano muke mu karere kacu duherereyemo kandi hafi n'imipaka yacu. Ndabizeza ko umutekano n'ubusugire bw'u Rwanda bizahora bibungabunzwe mu buryo bwose. Inzira z'ubusamo n'ibisubizo by'igihe gito ntabwo byakemura iki kibazo. Hagomba kubaho igisubizo kirambye gihuriweho kandi gihereye mu mizi y'ikibazo, ari nacyo gikwiye gutanga igisubizo kirambye ku mahoro y'abantu bose muri aka karere. To guarantee lasting peace for all the peoples of our region. Mu bihe no mu buryo butandukanye u Rwanda rwatangaje ko rutazigera rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kubindira ibishobora kuruhungabanyiriza umutekano. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda. Mazareti barazimaze basitukuyeho ariko binezero cy'ibitabo
Habari gani? Nzuri. Uko wazima? Niko wazima. Asante sana. Sawa. Kitu tunataka kuambia ni kwamba tunawashukuru kwa kuwa tumewakuta mko wazima. Haiko vile? Ndio. Na hiyo inabidi kumshukuru Mungu. Ndio. Kwa sababu Mungu ndio amependa tuweze kufika hapa kuwagomboa. Ndio. Tunasikizana mzuri? Ndio. Na kwa hiyo tunawapigia asante kwa kuwa mmekataa kukimbia na hawa wamwizi, yani FARDC na wazalendo. Tunawashukuru sana tena sana. General Makenga ananiambia niwaambie hivi na President Bisimwa na Cordon Nanga, aseni waambie pole sana. Amen. Pole sana, na wanawashukuru kwa kuwa mmevumilia hali, lakini hii siku ya leo ndio Mungu alipenda tufike hapa kwa kuja kuwagomboa. Okay. Si hapa ni Lushebere? Ndio. Si hapa ni Lushebere? Ndio. Kulikuwa bariere ngapi hapa? Hatuwezi sabia. Kama ni mimi. Kulikuwa bariere ngapi hapa? Sana. Na kwa hiyo na washukuru na tunawapatia tena pole na tunawaambia kwamba tuko pamoja na nyinyi. Hatutarudi nyuma tena. Tutaenda mpaka huko Walikale. Asante sana. Walikale? Ndio. Na Kisangani. Na Kisangani. Hawatawaiba tena telefone hapa. Hakuna bariere yenye itakuwa tena hapa. Tangia leo bariere zinafanya nini? Na kwa hiyo ndugu zangu, muendelee kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ndio mwenye anaweza kila kitu. Ndio. Haiko vile? Ndio. Mungu ametupatia uwezo kufika hapa ili tukuje tuwagomboa. Na hii mwaka 2025 ni mwaka ya victoire, ni mwaka ya ushindi. Ndio. Mnataka Tshisekedi arudi hapa? Hapana. Haya fika ta. Kila mara Goma, kila mara Goma watu wanakufa jana na usiku. Unapata habari ya Goma? Ndio. Wanawaambia Goma kuko amani? Hapana. Kila siku wanazika, kila siku wanazika na wanazika wananchi wanaouawa na jeshi la Tshisekedi na wazalendo. Mnapenda wazalendo warudi hapa na FARDC? Hapana. Hapana. Turudi. Hapana. Tunawashukuru sana, tena tunawapatia pole kutoka kwa uongozi wa AFC M23. Pole sana, na wenye wako hapa kama wakimbizi, kwa sababu guvernema ilikuwa imewafanya kwamba mmekuwa kitu cha kutumikishwa. Haiko vile? Ndio. Sisi kwenye tumefika hakuna kambi ya wakimbizi. Ndio. Wanawachuruza nyinyi kuwatia ndani ya mahema, wanaomba franga sijui wapi, alafu mnapigwa na mvua, kolera inakuja na wapigia ndani ya makambi, alafu watoto wanabakia wasome. Mnasikia mzuri? Mwenye iko hapa kama likimbia Rubaya, kama likimbia Bihambwe, murudi nyumbani. Ende mulime, ufanye kazi zenu, hakuna bariere, hakuna tena mzalendo. Na mkipata habari ya mzalendo, muite jeshi yenye itakuwa karibu, mwambie mzalendo ndio huyu. Hatutamuua, lakini tutakachokifanya tutamfundisha mzalendo, kwa sababu yanayovifanya hawavijui. Watoto wapotevu na mnawajua, pamoja ni wakubwa yenu, pamoja ni waloko yenu, lakini walikuwa wanawatatiza. Walikuwa wamefanya kama vile
source ya kupata pesa. Haiko vile? Ndio. Telefone zenyu mkipenda mnunue tena kesho. Hakuna mwenye atanyang'anya tena telefone na bariere tangia leo zinafanya nini? Unafurahi? Ndio. Hapa niko na Generale Kacheri.